وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تنزيله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى كما أمركم في كتابه، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يتي الله سبحانه وتعالى هانو يتي waɗuɗo ko himo yettire taguɗo leydi e kam e ko woni hakkude mum o arsiki tippini toko o funni huɗo ko e junngo makko ngaluuji ɗi fof woni e seni ka alaare weteɗo e gonga si wona o allah huɗo kanko tum hawtodiɗo o alanam e seedi ke wondemo Muhammadu bne Abdillah o jiyaɗo makko ko nelaɗo makko o timmini ndolal ngal o laaɓani mofteɗe haɓani diina Allah kam o rewi Allah haa mayde nde tawimo e hoore muɗum torki Allah subhanahu wa ta'ala yo ɓeydu yurmede makko nde ɓe hoore o nelaɗo tedduɗo e ɓeygore makko e sahabaɓe makko e kala ñemtinɗo ɓe haanirade joɗɗigol jeyaɓe Allah ɓaw yettugol ngol Allah subhanahu wa ta'ala juula e nelaaɗo makko o Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam to ɓerende faala ɓe ɓanginde ɗo nden ko yowdirde e toragol Allah subhanahu wa ta'ala. Toragol Allah ko dewal ko ɓuri mawnude e dew wuri ko toragol ngol Allah woni ngaandi dewal ngal tabiti e hadis nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam addu'a'u mofkol ibada ko du'a o woni ngaandi dewal ngal hay noon o du'a ɗo neɗɗante on no haani so'ude wondema si wi'ama du'agol wona bantugol juuɗe ɗen tun wona fillagol rabbanaji ɗin tun ko wi'ete kon du'a ko dewal ngal tawata immorde maggal kaka nder ɓernde yo jiyaɗo on so'u wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko o mawɗo ko o marɗo ko o dokko ko o yurmeteɗo o so'aka wonki makko wondema kala ko wona Allah wawa mara gaynata e kanko o jiyaɗo ɗo ko o loɓuɗo o heɓata sina Allah o kori si Allah nawimo ala hay goto okkorowo si Allahu on o okki ala hay goto jattowo iɗen nde finde ɗo no hani adade du'ago ko ɗum waɗi ko ɓuri e heewde kon yimɓe ɓen ɓe ala du'aade ko du'aaji ɓe woni fillaade so a wi'imo du'ane ɓen ɗon rabbana atina fi dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban rabbana atina min ladunka mana o filloto woni ko fi hon ɗum ɓernde nden so'aali wondema konko o woni torade ɗon Allah ko Allah tumman nde so'aali wondema ko Allah tum okkata ɗum ɗon o so'aali wondema himo hatojiri e mum si Allah okkoraali mo o heɓata haa yankinaare nden nde ara
jippitaare nden ara o so'a ma'ana konnguɗi ɗi o woni wowlude ɗin o so'a ma'ana inɗe Allah ɗe o woni noddude ɗen hara wonaali fillagol hara ko so'ugol ka nder wonɗi si jiyaaɗo maapiki o yahii kamo o tijji ittanaymo maafa o fuɗɗike sifaade maafa makko on siko goonga himo maafi so ndaarimo o tawa e gite ɗen no heɓi wonde no tawa yiɗe huuli gonɗi ka hara ɗo kaka bani adama o yehi si on ngantinike ko ɓuri e famɗude ɗi juuray so wi moye mo yalta kara ha mo yaltirta ko fihimo anndi so acci ɗum ɗon ella waɗayni ene jiyaɓe Allah hiɗon sorude ɗum nde hiɗon toro Allah o so'ay ko soɓoton ɗo sanga maafiɗo fewtuɗon goɗɗo haa waɗani o wasi o wakkilaaki ka hollugol mo wondema aamiɗo maafi so accitilan ɗo haray mi yeebike harane ko bani adama mo tawata gaynana hay hoore mo ko honno wonirta yeeso Allah hiɗa maafi hiɗa aani toroɗamo tawa gongol maɗa juurali ama faaki ɗum ko ɗum waɗi ɗo masala on no hata jini so'ugol no hata jini andugol wondema nde hiɗa daro yeeso Allah toromo a soytaho ko kanko tum mari ko kanko tum kadi wawma okkorde toroɗamo haa hiɗa yankini wulla ma koɗa tawde si o okkoraalima aray a faɗi so'ugol ma si o okkoraalima aray a faɗi ko ɗum addata a yurminkino yeeso makko idan jeyaɓe Allah ko ɗo woni ma'ana wondema dewal ngal fof ngaadi maggal on ko o duɓaɗo julde men ko du'a ko tawata kon ko ɗum ɗo ɓuri mawnude e dewe ɗe fof julde nden nde fof ko nde du'a ko fi assalatu ko firi ka haala arabu ko du'a julde nden ko nde du'a kono yetela ko hon hara hiɓa so'ude ko du'a so'ude a du'a to idan fatiha so e jangi suratul fatiha ngol jannayi e needi du'agol ngol siɗa torade Allah a adoray waccugol a adoray waccugol Allah subhanahu wa ta'ala nde hiɗa wi'a alhamdulillahi rabbil alamin a waccum arrahmani rrahim a waccumo maliki yawmiddin ko waccoore Allah subhanahu wa ta'ala ko inde makko wonna e jentade joni noon aray ka ma'ana ɗiɗi wondema am nde hiɗa so'a wondema ko Allah ɗum ittante amde ko on ɗum wawma okkorde si a feeway ko kanko si a ñaamay ko kanko si a holday ko kanko si a yaafete ko kanko si a daɗay ko kanko no woodi ko haanuɗa waɗandemo kanko kadi wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سجيات أمبي لندك ما في أم إحنا لم يدبت ولولي كدوء هذا جنا إيونا بول
hato jina ewnagol ko fimo noddata o wona paho o woɗɗitake fa inni qarib ujibu da'wata da'i si toriɗo tori kelam mo noddira mi nototo mo tori kelam mi okkore idan toɓɓere ndeya ko ya jaɓan Allah ko ya jebbirano Allah wona an e Allah yo on luutodir an e Allah wota jabbo luutodir wota ɓoggol wongol ngol hakkude ma e Allah teemu yo ngol lompu holla hiɗa ɗowi hiɗa jaɓani Allah subhanahu wa ta'ala ɗiɗi ma tati on ko ya fellitu a torikemo tum okke ngalɗinay noon buy ko fi hiɗa toro wonde ron kayiɗi subhanahu wa ta'ala no jaabinirta noon du'a no ara no keeɗi tati ko hato jinɗa kon o okke kañum tigi toroɗa tum heɓa ma toroɗa ron kayiɗi kono hara o jaabinanima tawde honɗum kon ko wonata jonnede ɗon so a heɓuno ɗum ɗon masibo goɗɗo kadi tawta e hoore ɗon du'a mo duɗiɗa on o ronke jonnude ko toriɗa ko kono o pottinane masibo arayno gogo tampere lorra masibo arino yande e hoorema du'a on o jaabinire pottingol ngol masibo ɗon hara ngo hewtade a heɓi ka a heɓaɗe jaabiki ka jaabaki jaabiki hiɗa toro Allah okkoran otowal ta sa heɓuno ngal a waɗida e maggal accident maayo o ɗawe oto wuura ko juuti ma o marane ka aljanna ko si a yiɓoyi ɗon a yelotono har ko duɗiɗa ko fof a maranano toon idan giyeɗo Allah nde hiɗa toro hara hiɗa felliti ko dokko won atorade ko okkete ko o hata jinaye mum andi bani adama nde hino okka ko okkete kon mo hata jini mum ko tawata kon o hata jinaye mum hay ɗum nde himo okke a taway sarɗeji buynoto dare ɓiɗɗo nde goɗɗo no okkitira ɓiɗɗo mum reedu o suɓay o tasko o lando piiji adde ƴawre jolde ha so wiya okki ɗum len ko wata jommude naka o gollitirta idan patron on kanko ko okkete kon o hato jinaɗe mum nde himo hokke ɓiɗɗo o hato jinaɗe ɓiɗɗo nde himo hokke jawdi o hato jinaɗe jawdi idan umara hunde ko waɗaɗi piiji ɗo ko wonɗamo torade kon ok dare annabaɓe fof nde hiɓe toro kono annabi Souleymane o torino laamu mo sifa mum ala o heɓi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di Allah okki mum mo goto e ɓaɗo ɓaw idan aɗa jiyaɗo Allah ɗoɓɓere tammere nde ko nde hiɗa toro yo taw hiɗa felliti ko toriɗa ko ok luttano si ko ɗum ɗon tigi o jonnete ka o ittante masibo wonnongo yande ma ka o maranelde kono wokka ko fi ko ɗon kanko wi sa toon ɗumo jam idan toɓɓere nayaɓere nden ko yaa heɓuneedi du'a o yamkinare nde wullugol yeeso Allah tentina na ya toro nde wotere ko ya toro wona ilha fillitoɗa tan mum nayaɓu ɗum ɗo no tawa e ko jiyaɗo o hani wattude yiide e muɗum ka du'a jonno haray du'a o woni ko hana ɗaɓɓirede no tawa e koyo yiiɗa wondema nde hiɗa du'o ardin du'a ma on juulugol ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam timminiramo juulugol ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam hala wa aqulu ma tasmauna wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يبتي الله سبحانه وتعالى أن يولي الأرمك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يجب الله كوكو يتلو دعاء فوق دعاء serta e alhaali mo neɗɗo o woni on hen. Si tawi hiɗa maafi a du'ike, hiɗa maafi a du'ike, hiɗa e tampere a du'ike, ma hiɗa huli a du'ike, ma hiɗa aani a du'ike, ko alhaali mo wonɗa on e muɗum sendidirta façon du'aaji. Siɗa e probléme ila nder toon masibo heɓima ɗon ko faabinorgol wiyete istighatha. sa toriki Allah hiɗa e nder probléme hiɗa e nder masibo, ɗum ko faabinorgol wiyete. si tawi ko haaju nanguɗa himo maafima ma himo satti, sa du'ike ɗum ko wallinorgol wiyete. si tawi woni masibo ngon ngo heɓanima kono hiɗa tijjiingo a du'ike fiwata ngo hewte, ko ɗum wiyete moolorgol Allah subhanahu wa taala. si feƴƴi ɗum ɗon ko du'a wellitaɗo on. misal ama paaki ndeya maɗum nde a hula a wonda e tampere ɓeyna ɗum ɗon du'a. ɗiɗo ɗi fof ko Allah subhanahu wa taala woni ko ɗi fewtide kanko ɗum. andi tan noon wondema nde hiɗa du'o woni ko maafa mo heɓuɗa, woni ko probléme heɓuɗoma, wota ƴettu ñaawoore maɗa nden bakade e Allah. ko ɓuri heewde kon ko ɗum ɗo heɓata. heɓa ande, ndaara ande nden fuɗɗuɗa torade Allah ina le ɗum ɗo yota ko fi hon ɗum an ko on ko daaruɗa kon ko hoorema. ɓay an a wawata ittude, idan miijoɗa Allah kadi o wawata ittude. na noon konngol ngol ardi, kono ka finde ɓeyde ko ɗum ɗon waɗata haa on kaatorade. mi jonnani misal goɗɗo e meɗen ɗo so wiyama ɗo joni himo mari examen, ɓeyno mo toro Allah heɓa examen o inna yaw. kono sa wi kaari o janngani hay hunde toranomo Allah heɓa examen, inna yaw misal ɓenna Allah reni condi o sidi hande. ɗum ko angal andugol Allah. sina ɗum Allah kanko hata jina e kaɓɓol fiyo condi ɗe. Allah subhanahu wa taala o hata jina e kaɓɓol fiyo o reno condi. ndiyam ɗam canɗi ɗin ka aljanna ɗi mara jooɗi ka ɗam ila. ko honno ndiyam ɗam boɓori woni caangol diidol Allah. sikki ɗum ɗo no ɓuri mettude fi renugol condi ndi haɓɓam. canɗi ɗi mara fongo, mara joolol kaɗam ila, kono ɗam jillata, ngol hibbata, feƴƴataka o happanigol ɗon. idan toɓɓere ɓurde en soñjude nden ko si probléme yani enen en qiisay mo woni e hoore min. si tawi enen e wawata ittude o probléme ɗo, wi ɗum tum yalaɓade Allah, ɗum ɗo goɗɗo wawata ɗum ɗum goɗɗo wawata ɗum ko luttiri ni. ɗum ko angal andugol Allah e angal holagol Allah. Yunus alayhi salam ko o ƴawi ka bato, o buga ka ndiyam tumbere baharu. so goɗɗo bugama ka tumbere baharu, hara ko goɗɗo e min la qadarallah o inna e motorade Allah fi wota o luttu ɗo mi lutti. ko haysi komo ma buga ɗon a wiye o lutti a torata komo Allah. ina noon tere si tawi ko an bugaɗo on tigi, kono na ɗo hatti o buga ka ndiyam liggi moni mo kadi watti ɗo. siko enen e daɓɓay ɗo solution na ɗo hatti, siko enen e dorota ko ka, kono kanko o taƴanoki
yurmende Allah ne ko fihi mo andi Allah o wi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Subhanahu wa ta'ala banunde o wi falawla annahu kana min al-musabbihina la labitha fi batnihi ila yawmi yub'ath. Mana ko du'a mo du'i o nden subum hinande ɓe subum hinin ɗon Allah woni sabu o yallude woni si liggi ngi tutti mi sikki hay goɗɗo ɓe heɓata ande ma probléme hewta oɗo Moussa alayhi salam Firawna e goɗo mum gum irtiri ɓaawo baharuno yeeso mi sikki tagi hafti koɗo waɗi yimɓe makko ɓe he inna la mudrakuna ɓe nangi e o kalla inna ma'iya rabbi sayahdi nde wonde e jooma o fewɗay nde o hoolino Allah Allah wimo yo tappo baharo on seeki si ndiyam wiyama yo diru a tawata loope ko si ɗan ñeɗa ɗan luttita si pataro majja wi yo ɗan diru loope watta ko duggu watta ko fin ko ndiyam ko loppini kon nduggu ngun ko ndiyam si ɗan to pottiki ko duggu luttata ɓe lumbi kanko ka solution makko so lumbi hari ko yo tappuɗan kadi ɗan watto hana ɓe lumbal Allah wimo watrukil bahra rahwa tertoɗo yaha o andi no mettiti e neɗɗanke ka eɓɓore makko gaño makko no yewtirde ɓaawo o dogi o naati yo accu babagal no udditi ka mana ko arta ka hakkille makko ko yombo o fala mais patron o kanko mo mari ko makko ko no warrata ɗum idan hooli Allah toroɗamo accidama e ko lutti ko kanko andi ko honno gerdata a hata gina hollugol Allah gerdanam ni fiyomi tan idan o feƴƴi ɓeya okki ndiyam ɗam watti fakana minal mukorate ɓe yoon probléme o lanni par ce que ɓe ɗo wonno wadde dundaranke yagal ka hoore leydi ko ɓe ɗo wonno bonnude ka hoore leydi idan Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo o yultinde yimɓe makko ɓen no mari reggilgol wonɓe bonnude ɓen koɗo waɗi so wi Moussa yo terta baharo no woni no yo lumbu ɗum kanko haccude Allah ko ɗum ko mise jonnuɗe fiya andu no maaporɗa o no maaporɗa woodi ɓurnoɓe ma maapor ɓe tori Allah Allah ittani ɓe idan an sa tori ko Allah iwali dartu ɓernde ma nde dartu ɓernde ma nde nde jogii ko honɗum joginoɗa hella Allah ko honɗum fiɓunoɗa hella Allah ko Allah wawata ɗum ɗo ka himo waawi idan daɓɓere ɓurde himmude nden ko saɗɗinde saɗɗitortel nden ka du'a ɗo wona wirgol Allah okkoram hunde kaari woni du'a ko irritanagol ngol Allah ko kanko waawi hay sa wi Allah okkoram ɗum andi ko ɗum kadi Yunus ko o liɓa nder ton ko o wino ko Allah yaltina wannude o wino la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin na ɗum o wi Allah yaltina o wula idan si a maatike yoniya a waccu Allah ko martaba a'la maratibi du'a huwa thana'u ala Allah hay sa wuɗade hen daraja ɓurɗo mawnude on ka du'agol ko ya waccu Allah mawnina fi makko jamtuɗa inde makko ko lutti ko ngacce ɗum e mum mo andi ko hato jinɗa ay sa wiyali mo Allah waɗanam faɗal ngal 40 ma 40 ma ndewronayi kam o adda se famide ɗo toɓɓere e sonduɗa e wuure wawa si aduna on ko juuɗe men woni ngol Yunus wowli o dani Firawna woluno sifa makkol ko yoodi kamɓe o wi amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu Israil mi gonɗini wondema ɓe banu Israil ɓe lumbuɓe ɗo o wi mi yooli mi gonɗini ala reweteɗo sina on Allah wimo ko joni noon gana sifaade ɗon no nafeten kono nafunomo kanko ka nafaanimo nafunomo ɓanndu ndu ñoramo al yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ha joni mo
ila fewlata ɗum musa ha joni ɓandunno ɗum duñolale gilgi ñama si kefe o rowni la ilaha illallah nafimu o wiyani allah danda kawlol oɗa wala ilaha illa alladi amanat bihi banu israila o ɓandu makko ɗum daɗi an ajonɗo a wolay wonkikinga ɓandu ɗon kadam yunus nde wonno wonkikinga ɓandu idan haɗa jiyaɗo allah ko himmi kon ka du'a ko yakirritano allah subhanahu wa ta'ala wajjamo mawninamo yurmin kinoɗa yeeso makko ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓa ko nder sa wawi wadde ɗum ɗo ko lutti ko kanko mo andi ɗo seede mum na am torimo kiti ka kanko andi hiɗa haɓe dine yimɓe ɗo waɗanma kiti ka antori koko joguiɗa ɗo dingandi wondi ɗo e capacité ko di mari e fof eɗen andi e ɗaɗi e façon ji ɗaɗi ko woni ka nder ɓanndu e tere muɗum ko antori ɗum andi himo andi ko hato jiɗɗa ko ɗum waɗanma ndaare hay ka nder gurdam men hiɗen ɓurdi enene gotoɓe o tawa oɗon ina min koto kowɗa ko mimi wawata mana on ɗon o heeɓi probléme allah hokkamo ɓerde wawde muññagol konko o heeɓi ɗon o wona ɗon hara probléme na ndaaron tawa goɗɗo no jomɓi sone ko o jombuɗa kono yiiɗa yo so jombuɗa an ko yiiɗa ko wiiɗa oɗo hay o wattida e oto ɓe suudu mi faalaka may allah subhanahu wa ta'ala no yiɗanimo dewgal o waɗuno e ɓerde goɗɗo ko o muññiɗomo e limbaji kanuɗi ɗon jaɓimo ɓeyi wala aksu sayi a anda ko du'a hongo o du'i ha si allah jaɓi waɗanimo yo on no jokkumo idan komi faalama yewtude kon an ko ya fewtu allah tororama accirama e ko lutti ya yakkinano allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko himmi ko ka du'a kono waɗi so wi si a du'a sa a toraki mum on haɓi qul ma yanba'u bikum rabbi lawla du'a joomi moɗon ha janaka on sinano ko toroɗoɗɗamo kon idan wakkiloɗe toroɗen yo allah dan an e allah on haɓude hara ko waddi on ko hiɗa maafi a sari motorade kono waɗi jinen jono ha no torade allah ko fi sikkiɓe maafi kono en jaɓaali ruttaɓe ka allah o ƴoyre wonɓe kollude si yani ɗo ha tawi on tigi maafike konno woni wadde mo wargude maaɓe e tew o joɗɗino ene yimɓe ɓen du'anela kanko fewtala wi allah hunde kaake si ɗen du'aniɓe maɓe laɓɓini ko kamɓe heɓata kam dal mo torade allah kono wadduma yo ha tawiyama peltata wi allah o kon kono bonnuɗama ha tawat a handa e mum a handa e toragol ma e dow idan won e torotoɓe allah laɓɓinanemo wullen e makko ko faalaɗen kon ndaare résultat wallahi ɓe laɓɓini e toriki en heɓa yo allah o kora yo allah tawitin yo allah waɗen jiyaɓe makko laaɓo اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wonɓe nafude ɓe ko tabi fewɓe ko sellata nafude